nta mukene ukora siporo. Siporo ya mbere mu buzima ni ubukene. Regime ya daji. Ubukene burakwinanurira. Nta nezara umuntu ujya inama n'ubukene. Ukavuga se ngo uriruka ushonje. Reka rero dushaka amafaranga. Nitumara kuyishyira ahantu umeze neza. Nzahita nzana 6 pack. Ni umutrainer. Nkamupesa umufungo mwinshi mwiza. Nkanateka indyo yuzuye. Nkazishaka. Cyangwa bagenda bakanabivoma. Amafaranga ntiyakora neza. Gym ya mbere ni umufungo. Ubundi gym ubwayo barayigura. Uraruguruka ruzana mu rugo hano. Ntuzajya unahava.